Mwaramutse neza. Uyu munsi wa none tugiye kwiga uburyo ushobora kuba telefone yawe isigayemo nka gatanu cyangwa gatatu, ndimo kuvuga muri batiri, uburyo ushobora kongera umuriro muri batiri ya telefone yawe kandi udashyizeho cagi, ugacaginga telefone yawe ikuzura, warangiza ahasigaye ukaba ufite umuriro wuzuye neza cyane, ukaba ufite 100%. Ndagira ngo nkwereke kugira ngo telefone itazajya ikuzimiraho uri mu bantu, uri ku rugendo, wenda telefone yawe isigayemo nka 15 cyangwa yanditse umutuku. Ku bantu bafite smartphone telefone yanditse umutuku, urabigira gutya, uramanuka uraza hano muri setting. Numara kuza muri setting ufungure setting, ariko hari ikintu kimwe ugomba kwitaho. Ugomba kumanuka hano hasi kuri system, aha hasi. Wamara kugera hano hasi ukahafungura, kuko turagira ngo telefone yawe ube developer yayo. Kuba developer wa nyiri telefone ni nkaho telefone iba ari yawe, ikaba ikuzi ko ari wowe nyiri telefone. So uraza hano hejuru kuri about phone, aha nurangiza ufungure. Hano turagira ngo mbe nyiri telefone nyine, kuko abantu benshi mutunze telefone atari nkaho ari mwe ba nyirazo. Telefone ntabwo zibafata nkaho muri ba nyirazo, kuko telefone yawe yakagombye kuba ari wowe izi nka nyirayo. So none abantu benshi telefone muzitunze wagira ngo ntabwo muri ba nyirazo, ariko none ndagira ngo umunsi ube developer wa telefone yawe, ube nyiri telefone yawe, telefone yawe bimenye ko ari wowe nyirayo. Uramanuka hano hasi kuri building number ukoreho. Noneho urabona ino building number, mureke mbereke. Murabona nkozeho hari amagambo yandikamo, kuko njyewe telefone yanjye namaje kuyigira developer, nayigize ko ari yanjye, ni yanjye, irabizi ko ari yanjye. Nawe urakanda hano kano gafresh karimo kujya, urakandaho inshuro 7. Urakandaho inshuro 7 kugira ngo telefone ibone ko uri nyiri telefone. So urakandaho inshuro 7. Numara gukandaho inshuro 7 usubira inyuma muri system za telefone yawe, muri setting ushaka ahantu handitse developer. Nusanga itarimo developer, uraza hano hejuru usacinge ijambo developer. Numara gukanda hano inshuro 7, telefone yawe iraba yamaje kubona kuri nyirayo. Urahita ujyamo hejuru, urahita kwemera kuba developer wayo, kugira ngo ujye kwestaramo uburyo telefone yawe isigayemo nka 5 cyangwa 7 cyangwa 10 ushobora kongera kuyestaramo. Aha hejuru akongera akaba 100%, umuriro ukongera ukaba 100%. Ariko si ukugira umuriro 100% byonyine, kuko numara kugira umuriro 100%, kuko telefone yawe uraba wamaje kuyigira developer, telefone yawe yamaje kubona kuri nyiri telefone, irazamuka ahangaha rezo iri buhite ihinduka 5G. So murabona ndimo gukoresha 4G, murebe neza, ndimo gukoresha 4G, ariko ndahita nkoresha 5G. Ikintu kiri gukoreka ko nabaye 5G, irahita igira internet yihuta cyane. So nimara kugira internet yihuta cyane, ndi buhite nkwereka uburyo nshobora gusacinga ikintu, uburyo iraba irimo kwirukanka ndimo gusacinga ikintu. Twagiye. Nababwiye ko mugomba gukora hano kuri building, mugakoraho inshuro 7 kugira ngo ube nyiri developer. Ariko telefone yanjye ngiye kubikora, ntabwo iri bugende inyandikiraho inshuro nkanzeho, kuko njyewe ndi bube naragize. Ariko nta kibazo, nawe uri bukore hano kuri building inshuro 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nukora inshuro 7 biraba bikemutse, uraba ubaye telefone yawe irahita imenya ko uri developer wayo, uri nyiri telefone. So turasubira inyuma, turakora back, dusubira inyuma, twongere dusubira inyuma, tuze hano muri setting. Ariko muri setting, murabona muri setting njye ntabwo birimo ko nabaye nyiri developer, ko ndi telefone yanjye ari developer, kubera abantu ntabwo dufite telefone zimeze kimwe. Hari abantu bafite telefone ziri ku rundi rwego. So abantu ariko bafite ama Tecno, ama Infinix, so mwe muhita mubisanga hano muri system, muhita mubisanga byajemo ko developer iba yajemo. Reka mbashushanyirize. Hari akantu yo developer yajemo, uhita usanga gutya muri setting kaba kanditse gutya inyuma, kahita handikaho developer. Dukomeza developer, muzakabona amanga muri telefone zanyu. Noneho kubera ko telefone yanjye ntabwo ari nk'ubwoko bw'iyawe, ndaza hano hejuru nandikemo muri setting developer, ijambo developer ndaza ryandikemo developer. Developer ndaza mbyandikemo
nabyanditse nabi, ndaza mbyandikemo developer. Okay, tugendane. Murabona ko ahangaha developer yayisizamo, hari developer ya mbere, iyi ngiyi hano niho uri bukore, ariko hari ino developer nayo ya system, nayo nzazanye ibegishe developer quick setting developer. Iyi nayo nzayibigisha mu isomo rikurikira. Mujye munyandikira muri comment ku bintu mushaka ko twigaho, nzajya nzamite mbereka ibintu twakwigaho. None turafungura ino developer ya mbere, turayifungura developer ya mbere. Okay, murabona developer ya mbere ni ukuvuga ngo hari akantu ngiye kubanza kwigisha, ariko narakabahaye muri video, muze kureba muri ano mavideo ndakaba, ariko nabonye hari umuntu wanyandikira ambwira ngo nongere nkasubiremo, akantu ngiye kubabwira. Murabona hari abantu bagira telefone zigenda gake, ngiye ngo murareba ukuntu telefone yanjye igenda, ndakoraho ikahita igera aho nshaka kwigera. Ni ukuvuga ngo rero murabona aha hantu handitse developer option, sibyo? Ahangaha uba ugiye kugira telefone yawe igitangaza, ni ukugira telefone yawe nka machine, telefone yawe ikajya ikora nka machine. So ni ukuvuga ngo rero kubera ko ngiye telefone yanjye namaje kuyigira nka machine, ikora nka machine, nzabereka ukuntu ufungura ino buto ya hano, ino ya on, niyo igira telefone yawe nka machine. Nigira telefone yawe nka machine nzabereka, kugira ngo telefone yawe izajye ikora yihuta, ikore nka machine nyine tuso, kandi gikoresha internet yihuta. So ariko uyu munsi wa none ngiye kubereka ukuntu umuntu ashobora kongera akuza telefone ye ugashyiramo umuriro, kandi telefone yawe yari yanditse umutuku, ukaba wakongera ukayigira 100%. Okay, twagiye, mukurikire neza. Uramanuka hano hasi, dore ahantu ibyo bintu biri, kugira ngo telefone yawe yongere ibe 100%. Niba wari usigayemo umuriro 5, tuvuge muri batiri yawe yari yanditse ari 5 batiri yawe, twumvikane bantu bawe, telefone yawe yanditse 5 batiri yawe. So ni ukuvuga ngo uraza ahangaha system demo mode, ahangaha kuri system demo mode niho hantu uri buze. Numara kuhagera uraklikaho ufungure. Nababwiye je telefone yanjye ikora nka machine, murabona ukuntu yihuta. Aha hambere ni ahanyemeza ko telefone nyine so irakora cyane, irihuta. Noneho isomo tuje kwiga ni hano ha kabiri. Aha kabiri niho tuje mu isomo, hano ha kabiri. Aha kabiri urakora hano, ngiye kubereka nimfungura hano, nkafungura telefone yanjye, murahita mubona hano irahita ihinduka hano hejuru. Internet irahita iba 5G, kandi ndayitangira. Murabona hari buhite hazayo na wifi yuzuye neza. Ariko icyo nashatse kubereka uyu munsi, nashatse kubereka ukuntu umuntu ashobora kuzuza telefone yawe ukaba wayuzuza. Aha iri somo niryo twaje kwiga, aha kano gafresh kareba ko telefone yawe yakongera ikaba 100%, kandi yari yanditse umutuku. Nibyo twari twaje kwiga uyu munsi wa none. Noneho ndakirika hano kuri show demo mode ha kabiri, niho ndakirika kugira ngo telefone yanjye ihite iba full charger, ibe yuzuye. Nibwo buryo bakora bwo kugira ngo ucaginge telefone yawe kandi itari ku muriro, ukaba wayikoresha amasaha 3 cyangwa amasaha 4 utari wongera gucaginga, kandi telefone yawe yari yanditse umutuku igiye kuzima. So urakora hano kuri aha kabiri, mwarebye neza nahakoze. Telefone yanjye yahise wifi yuzuye, ihitizamo na 5G, internet ya 5G, yewe murabibona. So ariko hari umuntu ushobora kuba arimo kwita byibazaho, dore na telefone yanjye yahise iba 100%. Murabibona ko gucaginga byabaye 100%. Yes, gucaginga nabyo byabaye 100%, kandi nari mfiteho umuriro, nari mfiteho 32, niyo nari mfitemo, ariko yahise iba 100%. Iri ni ryo somo uyu munsi nashaka kubigisha. Noneho hari undi muntu wanyandikiye arambaza ati ni gute kuntu nshobora nanjye kuba ndimo gukora video ndi bushyire kuri YouTube, ariko namara ndimo gukora iyo video nkaba nakoresha kamera, nkaba naba ndiho ndi kuri kamera. So ngibi hano aka kantu abantu mushaka ko nkabigisha, sasa aka kantu
ntabwo twigishiriza ubuntu, ntabwo ari ubuntu bwo abantu hari abantu babinyandikiye barambwira ngo so ukuntu umuntu yakora videwo ariko videwo urimo gukora wigisha ukaba urimo no kugaragara urimo kuvuga ubwira abantu. Ni ahangaha, aha hantu ndashaka kuhabigisha, ariko abantu mushaka kuhiga so mureke mbabwire ukuntu ahantu abantu mushaka kwiga gukora videwo nka gutya nabikoze ukuntu mwabikora. So mujye muri komenti mukore share, mukore like. So ndasanga wanyandikiye muri komenti, nushaka usigemo nimero yawe ya telefone nzakwandikira nkwereke ukuntu ibi bintu bikorwa, ariko ntabwo ari ubuntu. So nzababwira ukuntu bikorwa nta kibazo. Ubutaha tuziga ukuntu umuntu ashobora, ubutaha hari akantu kamwe nzabigisha, ndashaka kubigisha, nabwiye ko nzabigisha kugira ngo telefone yawe ibikora nka mashini, ariko ndashaka kuzabigisha aha hantu, reka no kuhabereka ukuntu bahakora, ahubwo reka mbasobanurire. Ni ukuvuga ngo hari abantu mufite telefone, wenda tuvuge urugero telefone, reka ncemo gutya ibice bibiri, uru ruhande rukaba rwaramenetse, sibyo? Uruhande rudakora rwaramenetse, simubizi se? Telefone yawe ukikubita nko hasi hano hakameneka, ariko uru ruhande rugasigara rukora, kizaho akavi rugasigara rukora, sibyo? Ni ukuvuga ngo noneho abantu bafite telefone uruhande wenda rw'ibumoso rwaramenetse, rukaba rwaramenetse rutagikora, ubutaha ndaza mu yindi video ndimo kubereka ukuntu ushobora kuba telefone yawe yaramenetse, uru ruhande rwaramenetse, runo rwaramenetse, ukaba wahindura ugakoresha runo ruhande ruzima, cyangwa se telefone yawe ikaba hano hejuru haramenetse hadakora, ukaba ariko wahindura ukazajya wikoreshereza hano hasi. Ndaje mbereke telefone ibamo ibice bine, igice kimwe, ibice bibiri, ibice bitatu hano, igice cya kane hano, sibyo? Ndaje nzabereka ukuntu ushobora gukoresha igice kimwe kuri telefone cyaramenetse, ikindi ari kizima, ukaba wakoresha ikindi gice. Okay, so turi kumwe, ciao, ndabakunda, ni Ndahayo Samuel, ikeke Tuso the Barber, YouTube channel yanjye ni Tuso the Barber. Komeza ukore share, ukore na like. Uyu munsi wa none twize isomo ry'ukuntu ushobora gukoresha internet ya 5G ugakoresha network yuzuye, kandi telefone ukongera ukayigira 100%, utagombye kujya gucaginga. Ciao, ndabakunda, turi kumwe bantu banjye, ubutaha ni sawa. Ndaza mbereka izindi video, munyandikire muri comment ikintu cyose mukeneye kumenya, ndaza mbatemo.